Ovo su 5 profesija u Njemačkoj sa mega platama do 100.000 eura, a koje niko želi da radi. Ako želite da čujete koji su to, lajkujte ovaj klip, podijelite ga i pogledajte do kraja. A prvo mjesto nikad nećete pogoditi. 5. mjesto, Baufinanzierungsberater, savjetnik za financiranje građevinskih projekata, odnosno pravljenje kuća. Interesantno je što ne treba neki dug Ausbildung, kako ono kažu, nego se može po članu 34i, takozvani Gewerbeordnung, uraditi ispit i vi sebe možete zvati Baufinanzierungsberater. Što se tiče samih plata, imamo ovdje otprilike od 44.000 eura do 100.000 eura bruto godišnje. 4. mjesto su smetljari, posao koji poprilično ima, hajmo reći, loš rating ili je na lošem glasu, ali kao vozač kamiona smetljarskog imate čak platu od 40.000 eura, a u vodećim pozicijama imate čak i plate do 90.000 eura. 3. mjesto su mesari, posao ili profesija koji faktički niko ne želi više da radi jer je, hajmo reći, demode, uglavnom nije više toliko atraktivno. Ali osoba mesar sa iskustvom i takozvanim Meisterprüfung može da zaradi više od 50.000 eura godišnje bruto. 2. mjesto, tehnički SAP savjetnik ili tehničar SAP berater. Ne moram vam pričati, IT sektor je izuzetno u rastu i u Njemačkoj, tako da se ovdje mogu udobiti plate od 53.000 eura do 72.000, čak sa određenim kvalifikacijama i određenim stručnim usavršavanjem moguće su i plate do 200.000 eura. A sada broj 1, mjesto koje vjerovatno ne bi nikad pogodili, je sveštenik. Sad sve zavisi o vjeri. Plate koje su tu moguće su 85.000 eura, jedina mana u navodnim znacima, treba vam 8 godina studija teologije i onda možete tu raditi kao svještenik. Ako vam se svidio ovaj spot, lajkujte ga i vidimo se u narednom klipu.